uyu munsi wa none data afata ikibazo agihindure zero. Imana ifata intambara ku buzima bwawe, Imana izitesha agaciro. Umaze iminsi udaseka, umaze iminsi baguhiga, umaze iminsi bakurwanya, ariko uyu munsi Imana ize kubana nawe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha, Imana ibambika imbaraga. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro ibane namwe. Imbaraga z'Imana zibagote mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Kizimana Bosco, igitoki cyo mukwe. Imana y'amahoro ibambika imbaraga. Uyu munsi wa none data wa twese yongere abasange, abambika imbaraga mu izina rya Yesu. Birashoboka ko wabona uri mu kibazo, uri mu ntambara, uri mu marira menshi, ariko nkubwire ngo humura, witinya, wikuka umutima. Uyu munsi Imana ifate ikibazo igihindure zeru ku buzima bwawe. Weho urimo uranyumviriza udukurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none data wa twese akwambika imbaraga, gukomereza amaboko, arinde ubugingo bwawe, ndetse ibyo ubona byagucanze, uburwayi, ubukene, bushomeri, data wa twese ibyo byose arabishoboye. Nta kintu na kimwe data atakemura mu ruhande rwawe. Uyu munsi data wa twese afata ikibazo agihindure zeru. Nubwo umaze iminsi urira, nubwo umaze iminsi utaka, nubwo umaze iminsi abantu baguteragirana, uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo amatafari asigaye Farawo ayibumbire. Uyu munsi birashoboka Farawo ufite ko yaguhiga, birashoboka ko Farawo ufite waba umaze imyaka n'imyaniko aguhiga. Uyu munsi rero data wa twese aje kubana nawe. Amatafari asigaye Farawo ayibumbire. Imana ifate ikibazo, Imana igihindure zeru. Uyu munsi wa none nubwo ubona byagucanze, nubwo amaze yihindurishe, humura, witinya, wikuka umutima. Haleluya. Wewe udukurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none data wa twese witinya, wikuka umutima, witinya no guhuruzwa n'iyi nyanja, witinya ngo ukuke umutima. Uyu munsi wa none data wa twese agufite mu kiganza, akubumbatiye mu kiganza. Uyu munsi wa none nubwo ibibazo bibaye byinshi, nubwo indambara zibaye nyinshi, udukurikiye uri hano mu Rwanda, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba, uyu munsi wa none data afata ikibazo agihindure zeru. Imana ifata intambara ku buzima bwawe, Imana izitesha agaciro. Umaze iminsi udaseka, umaze iminsi baguhiga, umaze iminsi bakurwanya, ariko uyu munsi Imana ize kubana nawe. Mu kibazo umazemo iminsi, mu ndambara umazemo iminsi, mu marira umaze iminsi urira, Imana ije kuguhoza mu izina rya Yesu. Amatafari asigaye Farawo ayibumbire, umutwaro bakwikoreje, Imana iwuguture. Imana y'amahoro yongere ize igere aho uhagaze, aho umaze iminsi uri mu kigeragezo, mu baturanyi. Haleluya. Aho ugenda, mu cyo ukora, Imana ikigeremo, Imana igihereza umugisha. Akazi ukora kose Imana ikageremo, yitwa Imana mu ruhande rwawe. Birashoboka ko abantu baguhiga, birashoboka ko Satani yakurwanya, birashoboka ko uyu munsi wa none wabona byaragucanze. Ntabwo byagucanze. Imana y'amahoro ije gucangura ibyo ubona ko hari ibibazo. Imana ije gucangura icyo ubona ko ari ikigeragezo imbere yawe. Ni igiki gitumye wiheba? Ni igiki gitumye wiganyira? Yewe ngurikiye, Imana iravuze ngo wikwiheba, wirira, witinya,
wihinda umushyitsi. Imana y'amahoro ije kubana nawe. Imana ije komora umutima wawe. Abantu benshi baragukomerekeje, barakubabaza, ariko uyu munsi Imana ije kuguhoza amarira warize. Umaze iminsi udaseka, umaze iminsi uhangayitse, ariko uyu munsi Imana y'amahoro ije kubana nawe mu ndambara urimo, mu bibazo urimo. Zamura kwizera, zamura imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none gira guhamya. Uyu munsi wa none senga cyane kugira ngo Imana ifate ikibazo, Imana igihindure zeru. Haleluya! Uyu munsi wa none Data wa twese aravuze ngo amatafari asigaye Farawo nayibumbire. Haleluya! Sema amen. Haleluya! 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 Sema amen. Uyu munsi wa none ndagutangariza ngo nubwo abantu bakwambuye agaciro, Imana igusubije agaciro. Nubwo uyu munsi wa none, nubwo uri kubona bitoroshe, nubwo uri kubona bigoye, ariko hanyuma y'ibi ari igisubizo. Hanyuma y'ibi, muri aya marira, Imana ije kugusubiza. Imana ije kukwambika imbaraga. Uyu munsi wa none ubutari mazemo igihe kirekire, Imana ije gukora imirimo, Imana ije gukora igitangaza. Uyu munsi wa none humura, witinya, wikuka umutima. Hanyuma y'ibi hari imbaraga z'Imana, hari ubutabazi bw'Imana. Yewe urira, yewe utaka, yewe mwana w'umuntu, ijambo riravuze ngo humura, witinya, wikuka umutima. Imana igufite mu kiganza, Imana irakubumbatiye. Yewe munyamashengesho, yewe mu Kristo, guma mu kwizera, guma mu byizerwa, kuko Imana iragufite. Nta kibazo Imana itakemura, nta kibazo na kimwe Imana yananirwa. Imana yakuremye ndago yibeshe. Uyu munsi wa none Data wa twese aje kugira ngo agutabare. Ubuzima bwawe abukure mu kaga, ubuzima bwawe Imana yongerize, ikurwanirire, ikubera Imana. Ifate ikibazo igihindure zeru. Wewe ngurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none ingambara zirahagaze ku buzima bwawe, ibigeragezo birahagaze, amarira arahagaze. Nukuri uri murataka, ndawaguhoza, ariko uyu munsi Imana ifashe ikibazo igihinduye zeru. Humura, witinya, wikuka umutima. Hanyuma y'ibi hari imbaraga z'Imana, ari ugusenga. Imana y'amahoro izabana nawe uko igendera abandi, ndagigusize. Imana iragufite. Umaze iminsi uri mu kigeragezo cy'uburwayi, umaze iminsi abantu bakurwanya, umaze iminsi abantu baguhiga, ariko uyu munsi Data wa twese aravuze ngo humura, witinya, wihinda umushyitsi, kuko Imana irahari, iri mu ruhande rwawe. Udukurikiye kuri Birasohoye TV, Imana y'amahoro ikwambika imbaraga. Fata ikibazo igihindure zeru. Uyu munsi wa none nubwo harimo amarira, mu gicuku cya nyuma hari imbaraga z'Imana, hari ubutabazi bw'Imana. Weho udukurikiye muri uyu mwanya, kuri uyu mugoroba, hari ihumure ry'Imana, hari inzira z'Imana. Imana ifite inzira zirenga 1000, kandi harimo n'iyawe. Uyu munsi wa none Imana igiye guca inzira, Imana igiye guca inzira utambuke. Abaguhigaga bose Imana igiye kubakoza isoni, abakurwanyaga bose. Ijambo ravuga ngo uguhiga ni ikiremwa, ariko umutabazi ni Yesu. Imana igutabare zindutse, Imana ikwambika imbaraga, Imana ifata ikibazo, Imana igihindure zeru. Mu izina rya Yesu ndagira ngo uyu mwanya, mu ndambara urimo, mu bibazo urimo, mu bijyagezo urimo, uyu munsi wa none humura, witinya, wikuka umutima. Nonaha Imana irahagurutse, ije kukurengera, ije kugutabara, ije kukwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Nubwo mu nzira harimo ibibazo, nubwo mu nzira harimo ibigeragezo, Imana izabana nawe. Iri jambo rikubake, iri jambo rigiraho rigukura, iri jambo Imana yongere igaruke bundi bushasha. Imana y'amahoro irwana intambara ku buzima bwawe. Imana ifata ikibazo, Imana igihindure zeru. Nubwo harimo amarira, nubwo harimo ibigeragezo, nubwo harimo intambara, uyu munsi wa none Data wa twese aje kukugenderera,
aje kugusura muri iri joro. Weho urukunyumva, weho nkurikiye kuri Birasohoye TV, uyu munsi wa none Data wa twese aje kukwambika imbaraga. Nta kigeragezo kitagira iherezo, nta burwayi butagira iherezo. Imana ije gushira iherezo ku kibazo cyawe. Iyo ufite imanza, Imana ije kukugenderera, ukugendera abandi, nawe ntigusige mu izina rya Yesu. Reka dusenge kuri aya magambo mu izina rya Yesu. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, ushoboye byose urubasha. Ndacyaragoye imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi wa none reka ukugenda abandi, ntusige ubwoko bwawe, tubusabiye umugisha. Bumvishije iri jambo, ari umurwayi, ari ukeneye akazi, reka ukamuhe mu izina rya Yesu. Buri muntu wese mucakora ukimuhere mu mugisha mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kari cyukoze, ukijije abarwayi, ureveniyanse rararabozo mene total. Urakoze Mana, urakoze kari cyukoze, rwani intambara ibyo ni mu maso mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze, Mana ibahereze umugisha. Amazina ni igitoki cy'umukwe. Mana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Ciao ciao. Mana ibahereze umugisha.